atanti to ala mi shita bjini alzuma der zoti kana ala mi shi tijin ko ngo zo to kam nan to ko ba ko ma na jia abi lo kam pahmun zo tanda pirjingo atanda la na won bil ma katal hazan zo ala mi shi jima hal intizal de baza san na won yule tanu mi sham nyala dafsar pulni lahba shanga dem be to lahba churma punati gahan la tan paham tunya ka shanga bor ka gabo ka pati den zar na ba zo ton gban wona butumbu puno ba gban ni to shaba ka ba yihba zan titina be tana ka ta karam lahba shanga tan gahamma nzan taba ka ba min ban be samban pulza song ta ka ta bokka ha gabo intila la lahba shanga tan gahamma to zo abi lolo kam za tv ni za radio ta gaham lahba pana da bayi pati tumbe ban tuna be to asita be pati be bakana ta jine donc pal nyala ta kar lahba ma ta ba min ban be samban pulza ka ta zali la'ambo ka ha gabo tile be sambana no to bo hanu wula ka o yen non ko pahago tana kan yara ye solora yi katu yota solden dan to ma nyala ay wum la be ma karban to sabande mali to ashena to asi ay sabna ka zan talent satar la de number ne 0244 972816 tamati yan pa sa hashal kazan karam satarama solden pahayima atizan la jima chang de bahago kayo 0372095995 ay to bolden na ko kolakati an wum pahma zo dem biya san ma ka zan tite dorzo duwane men samban poloji mane chang sham kan ka ga nzang tama kayara ye bonzale rural bank nam men vo shabe ban su radio ya alma sahama zo yara dorzo dinye radio zo kanyin wumdele bonzale bank ma pamman puno ka a wumdele ma den sham nyala pro memnatu abubakar num paji ma zo yulmbon ala san yushawo jahan fo kan bon zana zana ka ta pana won par shelden simslo konko nonda chata piljima atanna hat zan bakoy ngona jizon ala mishuma to sura pa ma nyanga pa hantanya vilna ala fe do ma yala na yitin ko pa na pahrome daf sama me punan pita puna shab kab labchiyama to sura tarba na on zomba nan ba kamal be chiyama zan tablete pin kurata banan ban ba ta biya pune agba wumda lan be alambe pun dan to no banu bi adwa mana na on tambala zando sende to ba ko de ti yalman lo sol mazo to tilahbe da bayi shalni ya ta gahayama dan kan yan karam zan tawo amma yarama Yusuf dan Jumma te tudungona MPP be wabo party secretary wulan mbala wato deputy regional secretary zanti MPP be wabo party ojino ko zo Yusuf Danjuma en tracity MPP o pash bang biabo wonanye TNC papal dalang party la bipola ton dan tudungona wato regional youth organizer mbala o pash jino ko zo wonanye en tracity party ma Isahaku Muhammad Awal Foko Awal Nalong ban wulgare NDC be liam party la ba tudungona puno yino mala wato regional communication member ojino kozo Awal Nalong yan tracity NDC ami be samban polon pun yala ayan no shamka pa na to no kana to la ba ma bon to ashanga den nungde te parliament jina dungo pun ma de yeto dana kul duar la behe ma nyeden sane pibu sahaye marta mina za nyare kan nyongo min kana yashal min be parliament jin tor sunsune halkar ta sae kabiyen da bon voti parti man zan so zal no bo zolan talma ama ne be parti man zal MP so ma una boko voto zo ay nyama voto ma dal ka bo voti tangban zolan talma ti o parti ama kale vote parti shel nir dabam be ngun zano gama zo no lebo yale MP den kat bol skate and blouse ma to Peace FM piam zang chamba lahaba ya polongun suno vebe lahaba ya poi karna du po hanzo ngun zang lahaba te gana nama na suhu ay bang na suhu yura tan gbane to nanyi mer da shel kam ka to vote skate and blouse mer da shel kam ka to vote parti zolan tal ka vote parti shel nir dabam MP tale ni yinde bang ne asuhu yura tan gbane mer ka tan nan lala o yeto anguma agba o mielama tam yeto ashele atanda la danda nan te jina duma pune halka jin torma te chetabna ma non la danlere ka behba per nana yaw kesi munye Peace FM news editor ozan lahbati kaman
atalata na laba sohma tin sapun yala sham danda kana sham halka churema tin merma da la ka bukata na tilab dane amo yaltima ne to kpamma ne jin torma ne nang kamma za bam mamman su yurlam zo kab nang ma bam mamman su yurlam kab nang ma ne to kpamma NDC be liam party bananda zan vat farguna ban zan vat fargu kanna MPP da tuhurlame den yanda bazane ka MPP kana namne baba yih vatma ba pahlame dan pahnyala NDC ndalan zan esla farguna wato energy sector levila ne ka MPP tuhurle den ta kana ntin yanda bazane MPP ne kana namne baba yihle bana pahlame ne la nyale youth employment bi pola tuma bonto sola ne wabnum da tahlana kalyamnum tuhurle National Health Insurance ala fi bonzal man sola naran kana lemnum da tuhurle dan num za sa lemnu kana namne antanai baba yihle bana pahlum be pangsele no do shahra num zo ya ko no to tintila la shahra no ka buhara na kara ilevishal zo bamal tabngo di nyala de nyala na bazana atahna NDC kana namne be nyala no voshaban yihle de torzo te zang te hanka zang tuma mar dan shal kam ka te vote skate and blouse mal de table ne ti kulubanye de vlo ama tumal jin tor chapten ji sahasha ngoma paso yala ne party dba ngoma za yuno kam de ba za sa kabro ko ma jin tor yuno konko nzang pa ba jin tor ba zo de nan ngoma na kuno torzo te ya tashati yul tulum bala kana yul lahbadan pahra ay bihago malago tuma du yul bono occupy Ghana nam yale ne reveni kar non vego jina du ma pune ngun kamnu da be zablement na jin torma sunsunma kar do ko to karo sarya ya tashel din da no ma occupy Ghana yale ne pa jilmalan kamante pa jilmanam kamante jin torbo no mal jilin shelngoma pa jilmanam nangsam nda nang ma da nyala vi nzang te Ghana tangban ngo za sa na torzo de tuya kara vele kam za sa nu be zablema pune karo do ko tu ta karo sarya ne bo saati tangban ngo prince ne yal ne batuma ma bo borba jina du shi dum pi borba shaba ka be jina du ma pun ma be jina du ma nam ta sabtabana ne bo twambe ye to apune ne bo to bo bobre ngbare jina du ma pune bo saati tangban ngo prince ne yal shamma domin na karanzal kwanma yashel den tere jin torba yiko la zalguma bo bole bibialam yule da sahada wa ne jin torma yitum bibialam yako be da tuyane ontum bibialam shalma zalgo don mon bibialam kala la zalguma dolo anti dio no torzo halba sa'ata paransene yalni banu be piare jina du ya to apone she bamti pour paranshabe bo bahsha ka be jina duma bananta sabta bana yalni be twam ya twama puna dana ya twashatin ya yul pahay ay nara dom babanda zabma ko to ta karba sarya to abi loglo kam mpon yala ya honorable dan juma be duwani honorable pash be duwani honorable awal na long be duwani ya maraba ko mbo ami be samman polon wa gbane nan sham ka pa wona to no tana jima puna ma la jima ndo dan ntato ko nyurum jima pune ala jima ndo mi zo ka ban la ma to soro to da dan to na on zo nan ba kamalo chiama to ta ta pile tutule la bale o pash bam biabo sane o pash ta ta yo tutule la bal ma skate and blouse pilgotum pa na on pa man social ma na on dimele ka zutene kurama na bo en gume piana to pu za TV za radio ven yalanga kapo nyin to ko la ngon tabar sonda kapo wana vol danjuma na mabi awel na long kagu yin to political party regional chairman Alhaji Yahya Kumbong man persofon chairman Abel Olakam na on lrada shakata mborshel yawa en zangla ko kosongo mi compte PNC za na ngban yin kace mo ma ndi ankara wontam de makan kan na pin regional communications director Mr Latif Yos nti hala har do len jitmo kul bambla o gba en hala sim palle o non la abmel ya bambla ka mer contre PNC supporters za na mabilgo
dia no le man fon bambla MC yang samba de man MC yang ko bala taba don zo PS dire mun be lo kam on ko man yina ka tabson to mabe mana other political parties to bore ni to kana bambla ka ti yeta mabima vine yaba skirt and blouse nta aka tin ye to ashele den yina zo dabs lahba churun man ma skirt and blouse boleta har skirt and blouse na nana yaw kesi o nyala lahbal sabra o kpahimbu puuni ko zaŋ ya tɔɣa shɛli zaŋ sɔŋna ama o bi neeli o bi chaŋ man ni di nya ni di chaŋ shɛm bontu ni di chaŋ hali ka di ti lɛbi skirt and blouse yɛtɔɣa shɛli n yɛn niŋ hali ka skirt and blouse ti niŋ di zuɣu o di ku dɛrɛtirlimi ti din di tu ni di chaŋ shɛli bari o yina ti yɛli voters ni bi chɛli skirt and blouse n tiɛha n paati ni ku zaŋ so zali kan buru ka party ma saɣatu ka ban voter ma saɣatu ka di nyaanga ka lan kpenti yan vote ka vote skirt and blouse nta binshahari n tahari skirt and blouse nyɛla ti political parties ti chɛli niriba force zali ka salo maa bi bɔriba binshahari n niŋdi parliament ŋɔ maa two political parties maa zaa dirila di wahala MPP NDC ti ʒe independence candidate ŋun n control parliament ŋun bɔri shɛli dini yaa shee ŋun kpalim wuhiri yaa ni be shɛli polo bari ka a ti lihi salinim maa yi vote la bin ni tuɣi so ni bin tahi ni so ni tooi tum ni bin bɔri so ni o chaŋ amaa yɛba iya zuŋɔ politics maa ni be shɛm maa iya n bɛni mi mali yi ma bia ki mini o backgrounds maa ni ka o diri party wahala ka a ti nya ka bi pii ninvuɣu so n kana ni bi ti gabi gbana n foosi ki yɛli ti je to fana salo maa yen yɛlimiya to yi zaŋ yin bɔri so maa na amaa ti ku voto di zuɣu din yɛn chɛ ka ŋɔ maa zaa che di tuni ti political parties ka ti labina ti ʒini n baŋ ka gbaai wula ka ti yɛn niŋ n gu ka taɣi binshɛɣu din niŋdi ŋɔ maa di labisirila ti tingbani nyaanga di labisirila ti political parties nyaanga ka labisiri ti democratia nyaanga party maa yi zaya ni sokam ni tooi yina ti contesti ŋun mali liɣiri ŋun mali hankali ŋun mali alaafee ŋun mali yiko iti yoo dundoli maa yi chɛrimi ka sokam yina n ti contesti ka bi chaŋ ti vooti ŋun di ŋun n di ka party maa laɣinna n ti zaya gulo bari a nyɛrila luɣu shɛli polo ka di ku zaya ni chinchina shee ban ni bɔri so maa n di bee bin bɔri so maa zani ka salo ban vootiri maa miya ni bi bɔrila yaa kaza ka shɛli n nahandi ti ŋɔ maa dini n nahandi ti maa shɛli din paai MPP party zuŋɔ ŋɔ n bi tahi ni ban maŋmaŋ ni suhuri ni lala ti tibi ti lahi paaba ka party kam zaa bi tu ni bi shiri zaŋli bɔhim domin hali di ku nyɛla gɔmnanti maa ka a bɔri ka naan bɔra MP maa n bi tahi ni na MP maa ka a doli na ti kpe parliament zuɣu gɔmnanti maa ni zaŋ so zali maa bala ka a ku jo ka vootiro domi tingbani zuɣulan so an yuuni ni o chaŋ ti ʒini la zuɣu domin o ʒini ka ka majority jina duu maa puuni ka o jintoriba bi galisi jina duu maa puuni o nyɛrila nahingu ban bɔŋɔ bi mini lɛmnim na kam na ti kpaɣi ka ti nyɛri ti nyɛri yɛltɔɣa shɛli maa lɛmnim yiri gariba ŋuna naawuni kɔŋkɔm mi din di yɛn niŋdi tingbani ŋɔ tin ʒi saha shɛli ŋɔ di zuɣu hali bin piiri jintori so tira maa a yi kuli jo ka vooti so dabam a bi tahi ni zuɣulan maa gba zaa a jo domin a yi na a bɔra zuɣulan maa amaa MP maa ka a bi bɔra a bi tahi ni a yi niŋ lala zuɣulan maa gba a bi bɔro a nyina zuɣu bee a zilini zuɣu ka a bɔro maa a di bɔro a suhuni a yi bɔra binshɛɣu kam din yɛn viɛli to o ʒini nam kuɣu maa zuɣu a bi nyɛla yɛba ka a ti lihi ti politics tin chani shɛm maa bi yɛlimi ni a yi mali sujee zaŋ kpa so polo ni yin yimna ti waha sujee ka paati kam mali zali kpana ka mali so shɛli a yɛn doli wuhum bi bɔrili yaa kaza bee zaɣala ni yɛn doli so shɛli ŋɔ maa ti bi bɔrili ka paati maa gba yina ti ya ni ban ni ku bɔri so maa n bala n yɛba salinim maa mi so ka a diri nam maa bee pali la tingbani maa lɛbigim di zuɣu ka a diri nam maa so the only thing yinim ni yɛn niŋ yaa salo maa n yɛli ni bi bɔrila yaa kaza bee salo maa bi bɔri yaa kaza zuŋɔ tom pii tingbani zuɣu lana ŋun di yɛn sapɔto ka tuma maa tum maa n bi piigo yɛlli kan ti tingbani zuɣu lan maa
on lu wabla ni mane zuwa tingban zulang baba sati na bor ben sha'awo so ni mane nyala party mani yang basham party ma la ang bay gula katiyan nan katin yi gbare shatin yi mai to ashe bobra tablaya karci tin yan nan sham kat demokratiya tin yan nan sham kat tingban karci tone tin yan nan sham kat party be gwamnati ne karatum da ben sha party ma na bora amma ti yan kana ti yan ti yan zan la tan borso kasa ne ma gbay ba voti so ngoma da nyala ka dama kan daga ni so pa nan da nyanga mi nan la tone to zanyala tin yan nan sham ka bi haguma chan tone ba ti yan kana to forcera ne te zan tan borso mana come on last elections last 4 years MPP ra leader la about 63 parliamentarians to bohamatama bolet hale dana tuni ni man bana non bo homework ven yala NDC wula kaba non hayam to je kosma marko de kunyala dia lo shanga bien ka abu haguma kan lafsi lo shanga bien ka nyala jilmalan akufado da dilani man ko jin twarbati to lezo biri da enche vote gabongo skirt and blouse on du kudisha mala ko jin twarbati yaba to tiam ven gbani yare to ashelo his excellency nana do danko akufo adodia ko jin twarbati bolet hale do so hade tune to veni mana bolet hale ka jo mahamman dishal polo ko jin twarbati bravo to mu gabadan tahale bolet hale ka to vote gabe desa di pachel MP so ngon zan wo ma to ashel kanani ngum mi voter ngom mi kaya shadi nya ya loku o ya to isa to tumpai pa ma mi dalen ke du mana aku ba wel vote ya be dan yuma wo vote aku to ban karle yina ya ka gbupte ko gbupte bad ben sharan nan parliament zungo da bayi ngoma de worate minute yimna as Ghanaians nt ban tin yam malgba ti demokratiya ma sham ai ka la yum peta ku tera tin duana ler la Ghana te demokratiya ka buhanda so den tin kar party ngoma te labna te political party because party nam de gwamnati te party bi to non venyala gwamnati pa ko ma so ko tum tale te pa o pash bambia PNC papa dalon party baby pola to ndan bala tuturu ngwana tan labna na long sapashin wasana awal na long won to asatre NDC be liam party zone d'absor won to mo marshal na long do yab janfo to umda yes tule ne po hadasba ka po yi twerlan opash ne twerlan danjima kayi sambane to posilo bannan katare ka baptiji ngode ba bande party regional chairman Alhaji Ibrahim Mobla no regional executive tamaza no fond na lona ya ne benye za TV ne za radio ne chashama benin taya porba dasba yab janfo ai kana to yule la ba sabrma nge to ama nta demokratiya un so kebe kamza ha timpiti timang tangban ngopune de nyela so kebe shel din vela kara samsene ti yang pakla so kebsma de samsene to dwelle paga den tunar sham so ai kana tinya ka so ti yare skirt and blouse ye to de tune abu haban boyenye skirt and blouse ma anya skirt and blouse ma mi o page pon yele ka yel de shanga den tare den nam mana because skirt and blouse nyela ka voti Teresa kamanten da zango classical example yila tamasa afna ka suna voti honorable Haruna Idrisu ka voti his excellency president John Dramani Mahama mbe ko voti president Mahama ka voti honorable Haruna Idrisu mimina za hami ne Ghana ten ranere to government be te tongban ngo sham de kianme ka jire ya dabayima yara te legislature man te table executive denye te tangbane zola munu nyanga en ami kana to yule akana to yule kama te tangban ngo babbo polo a yule skirt and blouse de pam yirla kar pam yirna shel polo nyala de kadi yirna shel kar pala both political parties tenzo shamka to use procedure shanga malpire te parliamentary candidates de pam bien denente jire na so hanaka te skirt and blouse be to constituency kateze ndra party chammo to ma min le nyi mbango ye to akar nye yel mo sere cham nyala ya masket and blouse kaman banda bon voter te parliament shel kat nyale zo ye bien fo mistake karpone mistake ne karpun shel ma nyala ya mun kamza hara 20 vote hal oyire bormine NDC da nya majority which katana challenge because I yule sharadam bien wone kaman te tiringira te chuma saf na other constituency sha di nan kati nyel magba kar nyela tangban wo zalgu no constitution kata dola kateze ni NDC as
NDC gwamnati tangban zugla nyala wabu kam minority de ba bande NDC ti pale la majority de karnya nan sham dinde nan kare sati te tangban ngo constitution za se kar do ka tinyala de ba samsan rin nyala karnya shel so askata blouse so iya ne kama MP ne mani chanta nan ben shama den le mos ma nyala ya bianfo wala ka ya ne ben nan sa ben nan la de kaman ben nan la ba police il est vraiment yab jang fo yin pedane ku yenti yin pedane ntenno ne mi interview shaba kaba ku yina kaba ki ku yina kar pala kama yi perla nima communicators ban yina in yertir party ki ku pedane ka soti ya ne sati il est ma de kane amulan ngula kotom si shele ne te pamadi te kana kamane jentormani jenu yuma nahe kaba yorba la chap srala ex gracia mbala ne do yitinya de yeto apolo ne tebe nya kaba mena gwan twene ne wuhro ne bamman zo kaba nan ma ama patun gban ma be party zo o yella be la ma inon de bo wonde ben non de shel zo ma de bo chanta tankalle zo esgia shama yes tazana satele anya ya bian fo ka mi ma halte gban ku jini pion sometimes you see that liam nerbe wobga neri bora print za ha tumbe tun yingama ay nyela dan man to communicators to pam ye to a chanta tamla tin yen non sham tap son ta mabima ko yo mbor chalma dunguna dizahane satele to ama ya manshel dem bien nyela la ma non de ma za ha yel bo wonde kaman MP ne ma ne chanta non de ben shama di bu chanta dol swel carte ne kaman ti tare ne skate en blanc so de pala ben shade mo gana nam da bora ka bor ne tum ngwa gna ma te lantum ngam jam fo so wa nyane wo gna mbo tare ya to ha mna za ha mini gwamnati dai ko tai tra yara winner for take all winner takes all sorry winner takes all ma karnya government so ko di ibanguma yin banwa panye nu kulenti jini yanga silmin tuma nyala wula nyala pa ma nu ka kulti ji yanga she yuma na be yuma ni yanga kan lan ye tuma tum la katara la to akatara yara anya katmin da yer la ma ka shele government kamira idi ibrahim alla sol kanye ka kargun kampai kulti jili yanga ama zo tin yer shel kanye hang parliament yab janfo bin yar pam nu ya karnya la budget ngopone di shahanen yaya Common class, for example, at the committee level, minority that yet any bumani wagunama throughout 2016 and halini 2020, benda akbar reduce system audited accounts, bra boire, kreditizan na katinya kabazase. But within 1 hour, Ministry of Communication does on the budget now for 2022 Zankana Parliament. Ka gwamnati minority side yale in zan budget shall no tinin be ngelgu yule dinde pare chante zan la tin yibor ben shaki montela inim ibtibe nyim bor shelma ne hawa gan kabra chante zan la ben mana kabinye shaka sa ban bor ma kai panon convince di pa shel ben dano sa de tam kan le bizo be de tam anya bad zo tin jango la anya parliament shelmo yela pamien tami zilmayam balgame anya antinye gabini chang president Mahama san kaptishin bar shawara ha katze no mon president Mahama in time passara na nyere zilma shang ben dai kawrte karma ibora yi tin bor sham tien nangme tanan ka ba vote ba vote ya la ya to anama anyar bin ta to ayatum no vote shedan da vote ngoma mistake shall da karne in won ve ya da mala la ka ya no ni ya mistake shall da kan ma da malawal gan san because ni yala kana to ne te yala ya gana nam ne ra pipiri shall ma di nan makare sai 137 tan na ku jiya zo ndi smala 137 ka wagun mai 130 ka one independent candidate gana nam da bor shambala ya ta mi yilan dwel tan ban constitution ka tabu ta ba ya kare sai hal NDC as a party tanen liab majority de ba ba han tan zan ke san chan kuma do wani tan ban mo za se kare dwala skate and blouse ma de dan fa ne shele mbala dimi zane viel mi pompo anya shamo abtani dirayan vote venyala bon vote ya jintorbo halke tamma jintorbo kobga ne petana yo point dirala han vote yenzan so zare tangban zola ma gbalala hal jilmalan akufado yiri yandi ba second round no ko na andi abnyala dazo gabu ma vote gabma yiri ka problem be dire ka yeto amorserle mango da pasha ka jilmalan akufado ndiyan jigana nam ko mazo dana dindu ku voti ijin torngo shamma kar voti yinda zalso no bozola talngo balala ma second round ndana walge abnya fo abnya ye to ama mmana za ha satini skirt and blouse ne re pa kan nan de ye de palabin shadin di viella
kaman to political parties ket and blast to encourage le because to sponsor le so tumba sponsor le ma de malabu kata ni PUPBN non ka vote ya ingama de to sponsor la party but tinle kala to na te yara kaman bin sha kamza hadan nan kada do te tangban constitution ka mistake ka gana nan de baba ne tamar current parliamentary ngoma la ye to akan yalle zan mas ka je ket and blast ngona both political parties te za ha pala ban satile ne ringela ben sha dan viala but I le kana to ne ye gana nam nan ket and blast shele zan te zongoma de dan fa ne gbaza nyela ben sha dan viala te tangban de baba ne zon tenya ka tabu pa tara ma ben presenter ba jan fo mona za du ngopune te ya gbara de banu ten zan na menen yi perlan kan vuldo wala ko rayete ne tam borshe ne de yele no mo en borshe la de bien no na bachi yinga ba bien budget man tinte cham de ban na yime yadda ban na bombo sha sama na kan titone kati yeba ye 1.75 no tan ku zai shan ma kati zai bibe yela nyangara shedin tiben sa to ba parliament bo to pa karcin ye la ka tsite awal na lo to asotre NDC be lem party te jimane asbango torzo tan la be va pe danjuma sane MPP tudu wana deputy secretary mbala danjuma tumda to yabja fo no po hada swa ka po tuma du za na ngbanjini na mabe ben pan zo du woni da ta zam la ba de yina ta la ba chupuni jam po northern regional minister party dem be go matin mal minister ka po ta mal mayor muro disi tabza na ngbanjini party dem be go matin da mal disi ma zo jam po be za ha na ngbanjini chairman samba regional chairman mbalama pour mene regional executives constituency executives coordinators men police na party yan do za pour so kawaza ha yab jan for no manya san pami duwama tabu shan de chenma tara bi ka ka pilge program o ka na on cha dan share te legislative ne nta den kana on party tema e mi CEO no kamba no tambu zan chantin ye shel mo ma polo na on cha ka sa shel kam ikule tilla tune ka te tabu son dan ta amle mi na batira makati de dabavi me o malashile dia nyani chato malashile be ya ka ba di dabavi ye me o malashile to malashile be ya la zanzon pour la chio aba di dabavi ye to achele de mi dormo ma nyala di ye to achele de tunite levi ya langa na ya okesi onyala news editor Peace FM kala hoster kokro ko ditenanka kwa misifa kai o kane tenka te bon won ka bo ne cardman ma be cardinal o eto amanya la benshao demjela because you see bad boy kata kara de pune tambona ti party change shis kalusi si para committee o sa fuma fu committee ma kama o party de boara bole talma so kata committee ma na balle yalti ko shangata luluma ngonan katra no ngokalule party kami change halaji an pa committee na nyanya bozo ka dima tunda di John Mahama 2016 lalango ma tatapta da nan ya da zo dan fara kan labona wayanda ba puya zo ka ba nuna awal ma dirin ya S Gracia ka preza ku faru pa committee na balle MPs ma za yuara din yan pasha bi inir wona ko ngal nan ba pie Speaker of Parliament demanded like 500 million Ghana cedis for Parliament in this budget. 500 million. No. Budget shari ya ni jema. No la. No something Parliament. Ba allocate it to Parliament. Okay. Kabazan lehe ba yar bora so ba tum sa. Ba chan committee biara shanga ben yid na da puna ba sitting allowance men da taba. My Minister for Parliamentary Affairs in the person of majority leader. Ban demanded la ashal ba 500 million Ghana cedis. Budget chabe ya ni bejeba ayebiu zumo dozo ka yelma ne dit kana es gracia wona nan ban chene na jembe parliament MP ne yuare na banyam je la ashal kule yuma na kam ayebiu nirna be jimmal nan ban chene o to ama yamal ko yelma winner takes all me manana ko faru ko to pille yo in the history of the Fourth Republic yin dinam you fa problem won kambe ni kero makanye wabo health insurance nadmo so kam nana ku faro dinam ka ban nan le ndo so mun na chama ka tan ban wannan ban no goma tuma zanti la gana za be goma tun wunda min nan le anya biyo
dan pahari kan bod ni yer nyala kama wula isi sa shel kam ti yer lay to shanga awal isi auditor ka radio station man da kwara bi da board report ma bra nyere aya yo because the tribunal communications tribunal ka radio stations mama ta the demand based on the report so report ka board ka nyama be audited account be audited report din ka da board ka nya tum board na ti yer sham nyama kama ya zuwa ban sha don the parliament wo so kampur la alba ba gwentelo agbago ozone yab janfo di nyala onda proportionnellement la forma ozan me nsuo ban surgone kazan MDC batone katinye to asheltin na jinye jinto duwoma pune ozo yala mbala agbago o tarihi shel ombo no mie nzolo mambala kasata kane kabamalle ntiro yala MPP ne jiango over 46 kanana akufaro di katalusele over 46 kanana akufaro ku di presidential di jomamba bombo traditional seats of MPP wenchi min de taptaba ka abtane anku ya shango o pasnere yele ta shala de kamata dire le tablera shele ibn shalma shalme ko no shele domi ye jintorbango birukul biya banirba dede ka gwamnati ma biya banirba dede an ka ya shan kama pehna hawaza birukul vote nana ku fado briyan vote la ojin tora dazo abtahne ya tasha o yalla dalil nim de chagla la ba nangda kadam ni kati yarmo ti yalla o yel shelguma tin ye shajin to duma fuma na danan tahle din chambe che o ya to ma ya manjere parliament in the so kanati di wahala constituency pune ndi wahala ka so to kanano wolore ka ba voto ka chiwo de bien be ka party primaries constituency ma dana borso comme nous party primaries a son voter ça voter banna be lihba otun ban zola mo yiti o borjin torba yes so yisil shedin na ko din na ko dialla donc a son voter region a ko di ndise primaries ma bi la parliament so yama ka general election no de biara ndise primaries a chan shanti region the same thing yama so kamina ko di MPP primaries ni man to parliament ka bi ba so ay ko na man ka wula ka kaya ka so ka tinyen ya ka mir na bor munye MP wo ma fomi na ma la nda na ma continue independent ba desa anyala regional o mi mo cha primaries olu nam nkana anyala regional executive member kara ayertme asbon kaman tout ma she nyala primaries ngono no primaries man ah ulensi you don't lose one vote cause I say MPP lose la ulensi ko supporters asi ka wonya MP ma supporters ka ba purga taba ka iwel bang la be ira la ka primaries ma tout for probable hal ko amen kuma sa so kan pom mile to madda tuni no ye to ashele ngule domi den non ngoma yenen de tuni yenen pom mi kama hal yi di zola talma gba kejin torbo gal se den na ya to aka o se che men sa bosu yar sa ha ka ne experience MPs ne party ne pamba man ka protector ba pa ba me gbolo shanga di papa trecheka do contester kapab mana kul sojin to duma pune de dalle nam dangar 1000 ama party primaries nguna ikayen nim shamsheki cheka so kamchan elections iko to ta so tabu ma yite bi antoni man ka barnama yina so mi di primaries ka constituency ngojo anya bo de dalle nam ma dan zoya ama dan nan parliament ko le yara sketen blouse ma dan da vote la dan do bi sheltin nyango forcément ben mer parlement ma pour ma anya bio de minno wa ba yila shel pa la kama wula MDC nem beaucoup to ba kasol le non budget ke parlement mo me ma sol no non budget la zan budget ma tana ka ba mala yel mo sene kale kasashi biko lo aduna mun nyam man norti lila anya bio o me nyala lekerti na so mun ji o zam o ko en jime ko bi ma tum de barna sha no me ga fara mo wona be nyaba biko wonya bu to ndan ma zo kan yusel ma ko nyangma ka ba tum de tout champ damba comment ba tum tout champ ka tinyel parlement hal ka bledin tan mar ngoma o ko en jime nyam ta ila ko zan bledin da mo ma be an jor pa kabra ta man yele no zo chan a parlement infirmement parlement ma la shift bla ba zo ter pour ma a nyam da ka wonno guyi crowd ma sa abtar ba shan wo ma ama tu an jor pa ni jema
ba men me so le kay mi la su ka ba to me so ko wen mo fi bola ko le ama kala la ba ko ma ga ble ka ba sa jar sha ni chama ku ha bo na zan ni mane cha ta labna kam mbuha ngo kana le nya do she do ne anye regional executive member ma zo kam mala buha ma mbuharma de mala skate and blouse ngo vote gabma de min mala de manu kpanama de ma de yen chebi ha wona de non ton domi te empine ma shabuku karla buku bangsam ama bihagu ka bihagu na saloma aminu solala o gbogbo no wa ka ban no mun cheka chante zani ma so de mala de kutochi naam be kula to jia be sore youth be pasara ko kati jin bani ka ba difia ko yisi ajala no yale no yake no jida ami ben ngala construction abi akuto pe parlement to ko ji primary ma jia nin kurgo nyo ko jiyo yanga pasara ne na chemba bi bolo hale o bol ba nyala tom zantaba finance kete blouse ma ka ben voti yo bon bor so de sa be ponto be party tuta ten le michel nya on yele to achen nana yawo kesi ni yele to achen nya ya the most experienced lawmaker in the history of Ghana's democratic era couldn't have come as a speaker at an opportune time like this, where the country needed his experience most to guide this. Nasa shall Ghana num the born Alba Suman Bagwin, zone experience as a speaker of parliament, and Tumtumama Kozo. Because Omimun Ojinman MPP 138 didn't pass illegible. Kozo Kababoji ka MPP deputy speaker Jimmy on the speaker nyoma Alba Suman Bagwinda ko confirm le ni c'est deputy speaker sont mis les MPs on préside ça c'est au ka vote donc ko no second deputy Jimma ko ici chante voter qui ne m'y ndol social prevent on nyama yi sir mna ni te ko because il faut pour la ko bal il a pour attempt là ay to ngel la de mberla yi parti pied shabe yeto anang ban pied donc tala hagum lo sheplo kabya no ra ba yisir me chen no te voti no ra yisir me no chante vote donc no annonce le l'état ka o seche men sa bosule yele ne before ko jinba ora kala fi des ordres san nyele ora yisir me chen no te voti be o kala fi halo invite mo na show vote te bon il levi mo passer dans ka tinji mo I am for il levi 100% bom do she kat agba yo do tem bon na tiya ko lan fi gbene le NDC num katare kabatu fargu shale ya nirbo viala kate kanana am ka cancel the kane after we introduce 26 taxes within 8 years dun ko yala communication stars bo te paaya but ka ko hale ma tudungona MPP deputy secretary mbala ngonon to asatro patima te zalsene nyasham te jingona o pash amal minti yendo men yende pilla la balma ya ba ka atle tin yare de ben shaadun kosre sketch and blouse I kashel kosre regional the national ban kosre sketch and blouse iam bien menu so kama mabia wal no ku bien party ngono ko ti yina zan tamal saf kama piso ankara be kaso yi ankara na so ba miyo ne ba gabbana hal ko ta zan bi force ko zan ben vote sketch and blouse ha awai be yelso baraka le system man change ma in por party ma ma tunun ba yubnan dezo de tumen ti chela abun ma ka kunun le open to anybody when not kun kan bor ban ma ko yina ta zane nda mo yina ta zan party ma nya lore ka demokratia kpansi ka delegates yina to wo de nyesham dit via la delegates ka ti embleme dit la via banka ti embleme ama di kunun ka regional executives be national executives ka zambu nun tetem denne suje yan kamna denne and final den ko sere skirt and blouse ma so de tumen yan pompon ya ka Mr. Kessini yale to actuellement ka bazang la blame wa be la to ahoma chang to son la political parties bambetoni be yembe nu kan le comment fait into so kam ka yirna to contestera di palala skirt and blouse on dena yimna ti bor na ti parliament ma tum de tuma tin zang ya lord na zal shel karatumda so hala di sanye za abja zon tun renye za abja so hala di sa di so tun tun disu amati yan nan kar mala tin malla ya tan bor shel kam dena yan ya ya belastra ya manara tale opash bam biawo to po ga pa ngonde pilla la la balma de minti yene katato ma chaata le te satara ma puna mboble de puna shanga kana titona ne te la bale de yam pa ayite jima puna satara ngola ya na assalamu alaikum da kulo la ba churo ka ga bo sapashine na undeme ada duwa ma ami
puhimi ganda moya maa zaasa ka puhi zaa tv tuntunim zaasa n puhi ndc regional executive zaasa nangban yin tima yaba nyama malala baa tooro vootib maa n daa nahin ti 2020 piibu maa ni maa hal ni saha ŋɔ na ku labiri ti n gindi maa bin daa vooti jimalan John Mahama jintɔriba ŋɔ shɛm ŋɔ ka di daa vooto lala ti nyɛri shɛli ŋɔ mari naan ku biɛni yaba bi kuli dihimi jintɔriba ban galisi jina duu puuni lala biri yihi ileevi maa zuŋɔ biri yihili biɛɣuni ma viridi na biɛla nyaanga danjuma di yɛri ka di ŋmanila gana nim tamdila yɔnyɔm maa akai ti ni nyɛ nyɔni ileevi maa pam ni o lahi yɛrdi yɛltɔɣa puhimi awal na luŋ bɛ a duu maa ni tima n yuli bo ni nasara kan bɛ tɔliŋ ka nyɛ ndc victory college member nasara ti puhiya ka paɣi an sabi tɔɣisi shɛm na din ka ti karima abdujali sɔɣana yili nyɛla nafska piaro o ni gafara lahabali churi kahigibu baŋsim dundoli shehu sapashini dasiba puhim ganda moya maa zaa di bahi ni danjuma jaandi puhimi honorable felicia tɛtɛtima lahabali sabiri ŋɔ ni yɛli yɛltɔɣa shɛli maa nyɛla yɛlimaŋli dama dahan shɛli kan kama yɛn vooti skirt and blouse nyama din niŋdi jina duu puuni zuŋɔ maa skirt and blouse ŋɔ n ti tiriti yɛlli maa domi skirt and blouse yiri kani saɣanirigu yaɣali honorable abf Fuseni naan ku nyɛ jintɔri tin ʒi saha shɛli ŋɔ di zuɣu di kuli n duhumla ndc jintɔriba maa kootu n ti kariba sariya domi banim bi bɔri suhudoo jina duu maa puuni tinim npp nim yi bi kpahi yaɣa yumaa nii ŋɔ maa gana nim ku chɛ ti taali paŋti domi bi mini ndc ban ka bukata jimalan dr mahmud bawumia inshaallah o mini gartooni ka ti kpahi yaɣa yumaa nii maa puhimi honorable sule salfo ka puhi honorable polo saɣanarigu mc o pash kawula ti puhi ka paɣa abdujali sɔɣanaye nafska piaro o sabbu ka ti karima dasiba n yabi jaha fo puhimi chairman yabi jaha fo puhimi chairman gbɛwa n tima ka puhi honorable suhuyini tamal north mp yɛtɔɣa shɛli doo ŋɔ ni yɛli maa nyɛla yɛlimaŋli to di zuɣu 2024 ndc nima ti miri ka ti vooti John Mahama ka vooti paati shɛli mp ti vooti mo ka vooti ndc jintɔribila zaa ti mini deputy speaker of parliament Joseph Osei Wusu ŋun n tahi din kam niŋdi jina duu maa puuni na zuɣu maa di zuɣu di ku yɛn ni di gbaa maa ŋun ka di yɛn gbaa n ti duhi kootu yuli booni Osman kan bɛ taha ka nyɛ ndc victory college deputy secretary Osman taha ti puhiya ka paɣi agba sabbu kpɛna din ka ti kari maa King Kong nyɛla ŋun bɛ Tamal Central saaka n yɛbi jaha fo puhimi Mohammed Awal tima o bɛ a duu maa ni ka puhi vɔhindina bɛ piɛɣu n yɛbi jaha fo yɛtɔɣa shɛli din niŋdi jina duu puuni maa nyɛla yɛtɔɣa shɛli tin na ʒi nya di zuɣu ama tini ni gu ka taɣi ninkuunsi ileevi shɛli bin zaŋdi na ŋɔ maa domi gana nim yɛla ni bi jɛla la farigu maa ama chɛ ka n paŋ lɛm jintɔriba yɛtɔɣa ileevi ŋɔ maa nyɛla din wuhiri ni gɔmnanti ŋɔ ka zaɣa zaŋ chaŋ gana nim yi ti kuhura bi ka zaɣa zaŋ chaŋ tingbani ŋɔ zuɣu zabbu bi ka zaɣa zaŋ chaŋ salo ban nyɛ yɛli ka di zaŋ kpambi ni yɛri shɛli n mali tiriba di zuɣu jintɔriba ban nyɛ lɛm jintɔriba zabirila tingbani ŋɔ zuɣu chɛli ka ti gu ka taɣi ti digital economy ŋɔ ka niŋdi saawara King Kong ti puhiya ka paɣi Tamal Central saaka n bala ni ko bɛ ka sabi ŋɔ maa zaŋ ti maa na Inusa Golingi nyɛla Peace College member o ni dasiba lahabali kpana gampiri suŋ ka zɔna gonda bisa jahafo a nyɛ vooti gabi maa yaa di bi shɛli pahila dimmɔŋ tahirili na mp shɛba zaŋla laɣayɔya n ti na gbahariba o mi ka ninsarisili ni daadama maa bisa jahafo a nyɛ yaa 2024 ndc ti kuli yɛn dirila nudirigu ka diri nuzaa ti puhiya ka paɣi Inusa Golinga o nyɛla Peace College member o sabbu n bala dasiba n bɛ jahafo ti bi paari diri yɛlivuhi na kan bɛ saaka ka nyɛ Peace College member yaba yɛmaŋli nyɛli Peace FM lahabali sabiri kpɛm ŋɔ ni yɛli yɛltɔɣa shɛli maa di zuɣu vooti gabi maa
chuta zayin pare nana Akufo-Addo zoma yaba Occupy Ghana ban yel ye to ashelngo bokul cheke to ama malan gare yalmba ne bokpamla committee kar ve tochima saf ye to ashel denda nangla akai MPP bah Ghana yele pour chairman FK ka pour chairman azoka na minority leader to pare dir yel vuna to pour ka pa obela saka kasab ngoma zan titimana minister bezantana nafska member mbala o yele ni dasba jahanfo pour me hajara hana ka pour halaji bawa pour halaji baba gushao no honorable Danjuma ko pira de bala ka puno ma de ba nahi kana be yele to ashele we man sati lahba sabr woni yele to ashele ma sketan blouse be vote gabngo de kanfani nzantiti we speaker be parliament jina du kolana o song la liem party jin torba ne be chirsi gwamnati ngo zan chang o tuma tumbe polo jina du ma pune ama gwamnati nyala we sala tisa gbobe moba man ne ye toa gwamnati nyala nguyen yule agent ne ma ye toa mazo president Akufo-Addo men jilmala bawmi ya gwamnati ngo benna kam de yan cheka viaguma vielgete nir kam ngumbe Ghana tangban ngoro pomala haja amado inusa da gomba boy ona kul puhrum chana chat zala puhuma ni man minister zantani an yel shambala satar pune dasba doar pem jahan fo yulbon hamdan kambe nyuhani no 9 no 10 MPP nim de chekar manla ile vima yan kana nto bolyabgon simti Ghana tangban ngo bi yer lala ma hankal bagbarle te kpamŋo laɣiri la be ya polo koko laɣiri bi tooi sɔŋti bakside laɣiri bi tooi sɔŋti timba laɣiri bi tooi sɔŋti salima laɣiri bi tooi sɔŋti timpaŋ laɣ karishɛli la bi tooi sɔŋti boka ilevi miyan niŋ ŋɔdi ŋmani la an ŋubi wɔb muni ka bi taɣi jangbarga bee sabili ka ŋɔ jangbarga ka ati yɛn ŋubi ka taɣi n yaba chore fiabu de na biela jina duma puni nala bi ta'ala 11 ngoma to puha ka pa hamda no 9 no 10 to puha ka pa ntela honorable Abdallah Idi abilolo kampura Salga North MP mbala savana reje honorable Abdallah Idi mpura mino sa di ala zaba swala tangal mizo ko beaucoup bien ma bandira filao ko yero min honorable BF sere ne dir fila ko o kuro larsham dorozo jintorma bana jahago biaba sunsun pam da me honorable ABF sere yelo no kana ko zo chang ko beten non cure to dorozo to pour venir ba maza that's why Mr. Jahafo Prince Dozo mo kambenya sha cha net ko be viare num sa tumtutuma sohama kat sabato yulti jimat na Mr. Jahafo ilevi be F levi tanon kulen za asrle me be zan na bu kwabgo duma pune anya editor anya lahaba sabro tamone ya shama obo tihara kaman tanon ban voter ba on tihara sham skeleton blouse ma yeten non lo chapeau empty num tahle kaman honorable anta karga no honorable habib twalang na bu taba bumbo na bu zan mi sim shel zan pa bi yanum zuŋo nze ni shekar saati ilevi farguma ma bi yanum mi sim yi pa ba ka bi nye nywane vote sa yi pa 2024 bebe yurmi ka vote skirt and blouse Occupy Ghana min yele to ashel ma viela bo chekar dangbala jo ose wusu jo wise poi kana ngba nir kam nguyam pa po ma la juru fa vielam ka po hala jim gba be nyan shao to po ga pa Prince Dozo nyan sha satar ma zo kan yan zan katiti toni ne tilah baldam pahara ayi ama be lol kam di yela to jima pilgo ya radio ya alma bonzale rural bank la nyen vosha ban yore de sahama zo dorzo tin chang radio ma pulma to won bonzale nam na lahaba shel na betete TV ma mi zo kat vo kom kalabna tizan jima to de zo de chang shele Good
So now so yela pam makankana ta fama ba nda cha la word ba kra kan so na lambo duma ni le music awo so ma kan esi to kusizi yim ka duma no tulum ka so kan ni yuani vip kala kan dati kan de bona so ma kan ni esi sa mangle esi ma timale different models timale 1.5 2.0 2.5 na ko be ni TCL no boom LG mun Samsung A6 ba za be but timale dinye hall be bedroom den ka bora den no ko yi garo on kana chong na alanka problem ami plus ni to ta gadam chekanin ta amin plus onye ne kam dem betu mo de malaya do so ada air conditioner na adu ka so ya ne ta o tontin na 1 year grant di ku sam ay zamuna ko to malata yele ha air conditioner shan yerma ada di service ko do no sar no mala to mo munya mi sa complain Hey, yo, Chama, Mr. Amin, Amin Pras. We will call you Amin Jaku. no we na to me no pa So, Imbala TV. TV shall my swag, my brand being Yalanga. It's from 75 to like 55. Those are the big sizes. Okay. Then maybe from 43 to 32. The new smaller ones. Wow. So I think in total 75 or 65 for the hall. Then maybe got a smaller one like 40, 32 inches for the bedroom. So one like 75 man, and then smaller one for the bedroom. For the bedroom. Yeah, come at 7. No problem. come on nta man bilgan guna ba ba from ka bilgan ya Amin Pras Enterprise. I just came for mine. Make sure you come for yours. One. Amin Plus the best Amin Pras Enterprise. Allah Hayele Chama WhatsApp. Understand. Mabia so kam da kwa mo manko yina tinya do be so pielle dabsel bon dimang dabsel bon bangsam wubo dabsel na bon Bless Chef Beauty Empire bagarnu bonda December golmo bi apishina yobo wato 26 December bala Allah dale den dal ko yam pass bam bam osan nagi Allah dalma asba drayen lam diegi adwa ntla pa wuntano kurgayi to den dal min nye dimanga den dal nye passen out ma des so kam da kwa moment ko yila tinya so piel ngo enye dimango kanye banso wo dabsele to rezo Allah dale so kam da yimna Bless Chef Beauty Empire polo efon katitinya passing out ngo asbata da yen dela adua ntopa wunta no kurgayi to demmenya pass out ma. Welcome to Bless Chef Beauty Empire. Bless Chef Beauty Empire is one of the best salons in Tamale. You can locate us near the Bala Shape. Bless Chef Beauty Empire. Your beauty is our concern. Bless Chef Beauty Empire. The best. bangsam pala bjela den appartement gahanda ti tabaga bangsam kaba yuna jamdele donguna tan di anfana so biao wama manga ban passer bangda bala anfana yela dene yi fasa ban bor an dunya yel basla yela kan yarango maratu ya kay ga dir anfana shele zanchang yi basla passer polo anya kara passer ba kobani zanchang bangsam tabaga sam polo zongo TV reality show mbongo za TV zongo dene sing alike yilmung mana banga den yela darga shel anyan todu on poza momadi yende yil kaman abanga ya to ayan jila ganda program ngozo sing alike dizan makato passer abanga an dunya yilza program ngozo ya donguna pang mama pam za tale te pura pam hal zo ana kul gbe za TV yune te zo la ba churka ha sahama kan yara ya tulun bala ka nyaka tagbuji TV zo kar lahabe radio zo station yinga tutudu wana da zo yar paaba kun la changla nawon sane kar pugo mile kun Alhaji Muhammad ibn Umar sane ngunun su za TV ngunun su za radio lawon pahanto won paale ka pahata ton tibo chaate zan pugo mukadas she dan sichon yalmama o sherla mutarma atamina la mishikam torzo ni yedan si chishel ngomini ne pun yebon mashanga za ka nyel ka so gbale agba nya mukada so shenwa cheta hala biela katon ka wulo shele nzan talentana ka agba bosol ko loro pawo zo mukada su biela sangan palongo zo ayi wores kantin sergar chan sangana ko yaafa muktada bayon biela o be no dirgo zo ami sangan polo ndurna nticha afa mutala bayon chanche originuza polo ngombe bia katan ngombe misangane torzo number shala no to bolo mbo 0245
8457 na la bole 0245 845779 0245 845779 ti bin mahango ma biela tabne den ya shampa da ma biel ko kace ngoma pada saaya bala tarzo agba bombe mamangle chela ka to yule nda kongla ngaba alhaji abu tisho nwarlan yele zonye oda do tarzo ni man ka to kuye nzan dol chamana alhaji abu na unzumo nan bawo na malme o chiama ta kamara man ngo puno yino dara ta fata yoro ba do'aro bala tarzo alhaji abu na unzumo nan bawo ma bilgo ban pun dan tour ma o chanta pa na malme za chiama to tilahbal dum pahare ay nyala yataxedin da nan jina duma pun atandal ma hal zo galmi ma na kul kan mana dama galndi la boba ni yaa pun za dan nya occupy gana nam bandi yele nara duhma banda zabma ko to ta karba sarya don ban nan sama ban man jilmala nam nan samba de gana tangbar ngo za safi do nara duhma ko to awol na long chat til de la bale asar jande minte de ba yob konko ka yes tule ye to ama ntia ye to ashanga bien cartoon mal zale yi kwalandi yarla ka yar tarihi zam so ay non la minte yin so ka tale dan nan ka yar tarihi ye to o mini yoro tarihi ye to ka ne tax nama de tunku against tax titi kana ne tabe yer la tax ma ami yi kwalan kar store ma be because I can't store ma there belong to know yet ye to because store ma NDC you remember my mama no yet NDC introduced VAT MPP oppose it but increase the same in government. NDC introduced ESLA. MPP opposed it. It was described as nuisance tax. Anya, so ayat tari nyala bumbu. Ya jampo den nangar mbala. Dimi nyere nangar tun kai shan wazaha. Di kulwi nye den piama VAT piam la tax wazaha ten yaro. So di nye tari hingba. Yenen ponto gana ne mazang pa tax polo. Kata kana kachalena. So den tarihi yeto anwa den kan bande de teja ne toza ne tax won yeto agba tezan le kera kada sa ne ndisi nan ban tarihi pumbala kabe toro farte yab jamfo mere yalla de kabang ma MP mati di shahara so hala tinye stories kabe yella ne MP ba ban sha kaman kabe yo nimpuluna kabe shaba no the video the pictures pombe in circulation social media kaza ban shaba no but di nang makay wum la shab ko biye pour ne yar ne mo mala MP bledi ka yi ter lan zang le tena du ngon ti yara de nam donguna ka amen asa feliye to amba karo simsin te zang yi samba ne tena du ngon ti yara patam ye to ama pour but you go in your for doctor nala on the issue of naked king aduna dolo zamma on yab janfo lo aduna dolo zam ka wago ka speakers on I chang parliament whip system nyala kama MP ne ma amnya tite 137 to kono ka pose kep 137 won naked MP ma wo gonu da board na nyala speaker kam mel MP na ka speaker be naked majority leader the naked government ma bo government ma ko do zam ka MP no ka polo den da nyeti nkan ka nyirbo vote party ka tinye ka reza ni speaker so den nye zuma mamma amnya be zaha ben za ben dala be yala ma para speaker ma kashale berebo yu netende jia zongo bande bob speaker talma ka non le to bom warcham do zo kan yere yetu tuli yeto ama yab janfo yeben sha adan nan ma bin sha kan malar nin viela ner nan biere to nin viela ma polo kan yere yezo te zahane nye shele zongo ma do worete me ne dide nan ka wobo konko de dira I'm telling you tenen zlese agba ye wobo biire gatto zongo bande payen vurmer shede nye president Akufo-Addo bilan kenju constitution ma ka president Akufo-Addo ko chela ka tyen yeto ama pondo yes on the issue of la Occupy Ghana yeto ama mana zahane saatini la ben shadan dano pala ayule bezashi MP ne mazashi ni nyeshele kato bolba honorable ma jilmalana de rabe ni de pala ben shadan dano kamane ka MP ne ma halba ma saati ka yinati yele to adon wona kama ben shadan dano ma de pala ben shadan ne timi punyere shahara ka umman da pa 21 member committee na bi shine yule ben yan no sham ka la gargar ma nya ben shadin ce din yan ka ta bin shadin chare to yab jan fo din yan chare ce ma da biane
o mini yarni bama o pa gan nan ban yimna te ne be zang zasma tangban wo zas tuntuma ne ka prosecute ba kama be zang la ni ban ke ka tangban wo zas diba la ya to ama man ne be satele shamyala kama some of these civil society organizations they ba ban occupy Ghana ma ayule be to yara then NDC in government and in opposition am je ban kana ti yara to ashel ban tinye to ashel dan mel balance wo dan na ka yar kibuma la non sim non kab non am je ban kana ti kala yeto adam mel balance but mamne misham nyala kamane parliament is a master of his own rules ayul parliament dan ka bo ni marshal sala ba mala bedah la security banka bon marshal ma nyaba ka uniform ka yara ka tangban ngo fukum se de tam ne face 6 December in la 6 December parliament yon ben shadan dalen non tenda MP to speaker la e sorry 6 January 2021 tenda MP gi to speaker ma de tam ne fukum se bo bahlanda kana de ranya la ben shadan belge parliament zalgo de ba bande la fukum se bo bahma ban ka swende be perna parliament sham because de barna malla den zu sham san chante tangban constitution pone because la fukum se lenjimanam ta table prince ngoma bi pena tetangban mo e la parliament ma de mala den tu tumbar na shele de ba bande tetangban mo tempo mel tare zan cham ben yer shanga dan no karnya de vuya ka tetangban mo constitution so ayule court parliament marshals ma ban to tum shel kamza hatin yunda butum ma ben sha'adan su da nan ma te zan haranya banda ta biyar sun sunu gura batin le bin yer sham yala bin nan ka bayare pren nyama bi nan da girgir ma an tahla bokon kon nan ma ba abe mini marshals ma banan be sun sunu guru ba ne bugu ka tai ben sha'abin yan nan ka gargar ban nan ba ma misham yala tam misham tene NDC as a political party minority labin ya har ma yuli de ba minority leader to di la ba karze kaman be de bobora so en ba bambiyen nan sham kalabin ya har ma blan but bilelan ya nama da samson ta tangbango constitution ayule tangbango tamale ti national play career protect the oppressors rule nir kamza hayyan tum bin shakar tan ta bargar ta tangbango constitution da indi se manual ta sha tambalngo ta yere yetun ku ka ta bin sha'dan nan da ngu ka tama ma mbetana chore fia bobiarane oppressors rule ya yab janfo dabu yiti be lokshel pour de karen non sham ka dabu biela ku ba yina de malaka to aka yar yes kan yara ayara tungbango national anthem da yar to sham kan yara yabin yar na to gum ka ta'ala oppressors rule ma ba mbetana chore fia bobiarane yeb janfo kuma benda non bi shama dabu ngo shi ka chore yem fiamo abati ya so but ye dabu ngo ma yeb janfo matinyi tumba ngo mala constitution tranye electoral commission teach myself classical example tin yara shama ma mbalawo tumba la tumba ngo mala constitution tin non elections na ka chef chante za tumba ngo te fukum se bo bande bi member for warning shots ama da bitu ba so ende be zan pa suruni nku pilba son kasa sa ka so mbetano so min yel ne de mbala nyab ya votin yer protector ma chama mbala mbaya ye mbetano kama ndanda non tochman safu mbetano so min yel ne de mbala mbetano da ti yel lo shaka mbami so it is a certain number non dede but I nye benda kanata non lesha bara non labin ya non sham ka declaration shall din ya de non vien yala den te bahani nyala ban me bala marfa non ku tin yer shel zo ma nyala yeb janfo yeb bin yar pam non ya karan non sama shi te duwala te tangban ngo salgo kar pam zasra kar bi kera ibi non be shaka danji mana bi non be shaka nti cham kotu ki ka dole kotu mana tutum biar shel den ya ban non ben shaka den salma so de chala yeb janfo tere yuan taba yanwa di dole zal paramando tumtuma karbatumda so ate nyame dembe tumma ka emelehne churema no charutum be an yab janfo abora je tanda mi atirbiye yuan taba ndo bona adjective ne ka concept chure ngabujina do malala la ka bona no tibe wo man yab janfo yeti be mbo encourager na to enyi ngomi ma ven yara mi mane la pulunguna amine ko sa to yele yirna mi yirda na kan taraka na mi bona yirna asa mi para yama ni yara shalwa ya abora je benda da tabma dinin chekar da ta zani ile fi ngoba passe abora je renye shamara but tin le yar shirin yara simsine tetan ban ngo za sa tum de tuma din tibe in chekar jirtin nasu hana be zo mo shir dan da ji tana par zarguma tuma ma January gwale daba yuabo yeto ashaden da no yung jina duma punma de nyanga shelba no di nyanga ma shelba kan
din nyang ma bin shaban idan kan ya shelban nan in shelban nan ka tal hanye ya to shedan da nan atan dal ngoma so tibi cheka tangban ma bam biara na min bam be sam bam pulo bang ne te jina duma na bala ma ka kam na kam ka adi yan to non no this wakati tibi chasolo bang la afta na tan lan ya den te parata no din ye shamia tin yan parlement is master office on rusma di non de pambiane amnya banda akpa committee ne bizantele committee ma at a point in time ma aranye kabiyete bi ve de pala bien kal be we yina politi yete but ma mi kabiyen twena duma pone be to so pam kabi ne kana twena don parlement tijin ba sha war chal kamza ha ban mal ben nan ka ku ba hanye MP ne ma de pambian ben nan ben jene den tende yere to ashalla ba ben jene solo nyebe ne vgo bietalla ben to blan zang le twena du parlement pone ka jin du karnyala bien mal taba so min ron ku chal sa kanna de ba banda halbi ya tende stand on odes be bora zal gonde be ba bu mal zang tele de yan nan ka ben ya har pambian den yi kane kara pambian ka bu mal zang tele so den nan ngoro ya jamfo tup tin bien yu taba ye kun panjo yinde ko twatta de quarantaine no sha bo la carte awol na long te pour ga pa gunun twaso isbe liam pati ça fa shirumba na long mizan ba ka paile ami ka de bi nye jam de mala frara iskabade bo bol ba de to mo torso to poya chat love danjuma sane to ba min te ba yuabo danjuma to wumda to occupy Ghana et toi ma de nyala ben shaben fiel pam toi ma pour quand tu es ici awolo okala est sur la même vague MPP da against le which is a fact kan le yara yen kan record kimin against fargo shirka ka ta cancel la kama yara wo ya ma tinama 17 taxes NDC 8 years fargo dan pishina yogo ki zara tamba woni 26 government won kana 17 taxes ko or review ka cancel shanga ira tax at tax condom nama in tax du ba quarantaine ma kaya yonum za ira tax mutan barma pune agbayo kama le yara ya yin kana namne yinda yele fargo shanga top tax me be ita kama ta parle by 6% la kama yara mo ya ma tunda yin fargo shanga nuisance taxes and the John Mahama to cancel me tumi kana ti yare to aka ne di dire nyala MPP nyala majority bran change constitution ngwa favor akufaro yella ganaza no juma ni ma yi page on shi commitment mbalako o me nyala democrat ka zanti tingbar won sase abayo ayan yella to awoti sonye John Mahama because he yet in a position come politician no so now no occupy le kanya president ka vote yiho ko labna opposition leader katlan no ya bekala ko na kujana shola le president gana nan min la hajiru malala fitina nu ma kiya isra ayabiyo dan parika moni yake tin yalka en marshal ma ki survive ma parliament ma police ma bantu ne bachaka jilma dejin to duma pa banki ne ma survive ma ayabiyo dan me parika moni an ha ide la ba ne malle minority leader masa ma goni ne ye to sha yibe dwalo inirma beliro ko zanti John Mahama dizo ko jia ko nyangba ning de bombor se ko kuto yai baba ti anya bio kana ti pam no abuna ya no wo gomanti no biala gomanti wo ben surgo pune NDC ne man yele kan yer ya ye jintor bo to ndan so won ye to abo tumno tuma anto bol lo haruna pahe la nirvani umaya o tumni jina duma o malajin torbe ko ne petana yo point vote na jinyon vote ka jin torso vote malga ka che jin torbe ko ne petana yo point ma bi zadwale ka ba ya to da ma ya to ma mo che ka ba approve minister ma ka national communications officer ka awel na long NDC ka MT mbala uyango ya party ma chom national executive IBM parliament bobo no bo shaka mar party shawara wo amna sedu ketenda kenati jia bobo ba shawara mbala because party ma te constitution pune party falera ntirnira na independent ka ncha party ma yan submita ban shakka mzanti karwo ne baran tahana ne male habe wa se ne da yisi kyowo ka NDC ne da yelo no ko shishe ba ne party she on doit lour she kena kemo ma dun ko en doit yi ka bo ne vont parler aba
agbayo le kama yara ngo ye sami jemfini ma babanya ka loya duna ko zanti John Mahama no la le president ababo corroborated by MDC your journalist soko be semetra ka yara ba to to ye sadin ka dola Kelvin Taylor anya bio dum pari kam woni ye choje awati ye ngo ka hen o process rule o process rule il y a bien fait le raisonnable quand on rongole besoin la zèle semble d'une toi duma pour standing orders no constitution qui a mis cousin de tout toi ni chez ya qui en tout toi il y a bien bon monde ma wula katien numba kasudo be d'une toi duma pour ne tu me ya o ka ye to chima sa fait toi ika agents police nan kane soldier nan kane parti nyan do ba qui yen yelba ne chamte le ka declare elections de son ni yara ya fatina kam ni sir by elections pour ma ndc non conseil donc on confirme que ma parti kamala agent for constituency police station constituency to regional so agent ma tuma mbala bana le kar nan mbo bi di tuna be non la ka parti nyandolo ba yelne be bo na be ka tinya ka den tunure tum shirtum tuma nyim de telasol ne rezamar fa kaba ko mitin nan le chantama sa question sentama de mala de ko ga tra nan le to ye computer nam ki yanzan son police station ya ta ki kalenda mbanga dit zane ka bambe yen vote ke bien kanama be yelde be bana ka tinya de yan lehte ka den to kamata nan de telasol ne so ka be yelde ka tinya yi yelde be yanzu yame ne parti nyanga yimna ka be chan ka be men prince ti kweta ka ya vele yimna ayen en kweta de mala bazara gbula quarantaine en kweta be bara gbula marafa ka nyandol ngo babu marafa mar sahaba tala ama ma yize nuzan katamban ma ta yi ko ha to ta marafa na zan guma ka zan azan pama ha yi ko di kunyala yiran ka be yina babu po banda be yina ka be yina no sol kan ya sol kan de yiwa to enta sol kalala ba dan consul ma ka ban yara wo amma wo bu mala nyandol bo su ka tabe ti nyandol de yima ba la letter regional electoral commission la mata ba mala nyandol ba ka tuba ira nyaba ne kam nan ni mane ndc ni mejam lentana bun sabin ya nota ma otana to imagine le ne bo ne ye sham nyala kama wula zungo ne zabi ma antaka ile vi pass ma ka de na ba gbun zo ka be yanzan juntor duma law san tumtuma ka deputy speaker voti ki meritory na wontum wala fe o labna to su na no to en jira ni man kata approve ile vi ba ira kuzam ne shede approve shede approve nyabda de mala la la to angma yi dolle me de man de bonere budget kana de solo il est dem solo il est vraiment yeta kama ali de ma kama de bonere gala gwamnati wozule dozo yire pala solo de ko so tra yelbia yeti enza fargo mpa yele to akaba yihe katebo tomate bipola kan disne de ku sai youth employment tokka kar create tuma nti bipola zo kati yala ya no to sendirma goli ki 70 million kergara ponana amati zan 1.7% mpa mobile money zo na other services goli Europol ne tiya nyala close to 6 billion about 45,000 kilometers of road don gutan bango pune ka bor fixable ka te nidir 8 billion ne to fixe la 6 billion ngoma dum pilge on fixe palama la ka tiya ma ka be yale ya lo aduna yale no be yale ma no sati ne tire bol na 1% ka bia ba ne ko nya ngoma ban issue statement yale no yeshe ma no ban ku je ile vi ma no sato ko o balan labna den kama leya kama dal ne den no wahala mdale yo kala ka yelma ayele to ashele palzo farngoma di ma la ro tools ngo yes kaman 6 million la sab ka yelma no c'est la 70 million every month every year dit kama million piso point yuno polne ka te kanati yehle kazan fargo pala na rtete loram merte 6 billion de ba yuno polne to tiriche palngo zo fargo de na tete million pe yobla sabla kanang lala ilevi wo fargo baza biela karza de kanda dan ko patum bor la shel ma gate yi palzo fargo kazan la chetun yun za zan pa ilevi mazo nete die le loyin abtane dana ko domi sheniro pam yarme ne bamal banye damala nama ko mo lor mahale be ko o mal ran doya ko data kuletanum dol sole yi pa fargo
shele on dian zang on ye lo shele de pas chez mon mo ba ma yo melo ye yo fa lo shele ama on yo wa siri la pale so la ka be no lanyo to nyim pat mo ba matin na yila roto so kaza ile vina nyim dia ba na za chama yere za chem biela yere de pas chez ni ruma na kunye misma ka goma ta za she nye 1.75 ka opposition kaza she wo ka be negotiate ni mo ku jele ibe kayi ko ni stop le because numbers man ya be kayi ko ka wala ka na ba pass hal so man se pass mo ka be chore ma wo o be yala me chore ma ne ba ta arba pass bana ko yake ma ni yale ka ba dal ni no wahala mbiare ka ba no bo no bo ba inu wa go mate yuma ni aka million fishi abi ku to cha shukuru yo kana chama katuma ka kura ka do mama ne buchun nyo pourquoi qu'on entend da fertilizer bon chez pompon ka te balo pour ambiar ka be tempa ambulance kana jia cha acheter so ka 20 million shel anda ka bi cha so ka renya yole ka goma texan napko a force en patuma ti bitwala yo ka ambulance ne mbiare ka pourquoi da fertilizer sochi ki napko je no wahala bien mais ni sinum ban kasol ne yete ne bo hala be tangba mbo to pra ga pa to luma 1 second abu hasman di cheka mpira yi to amaso ban yar ba ma yes speaker ba gbe no koso be shade no waye jo wise nguna ju no bi ri antipire the to mo to the best MP ever in the history of the fourth republic not just you mbo to pa Yusuf Danjuma deputy secretary Mbalazanti MPP tutu ngana opash yawa mintu de ba yuabo yawa bin sha'adin da nan atan dalma tan yi da party party son kalle da kaman Ghanaians ka galan kafi bin sha'adin da nan atan dalma dana jin nan Ghana bin sha'adin da yuno ta parliament ma biyan retira dan jilas da tilga mana curin tun na curin shabgana yar kamar an ku ya shanwo kamar mile lirle bin yani bandin Canada pare ndo sonela de malata na jinye ka patin majin torba kana ta pai ko gona petana yo point ko gona petana yo point do tin na jin kule inye chure man mersham tin jin la hanye ka jin torma pala do de min kana do tun tin yarda dala yaba ka dasa karam don tetma tin jin yela ka tin yela dasa har tun ta zan tin ban ma biya son batu ka dwale tina jinya kam empinin pare karta kana ta pare te bohma tangban ma salnam shab tin jiyama ba biya sun yala wula ka zan la batu ka zan tangban ma pa ka dola ama ti yan zan to soyor na te pati gwa na te kyar ne chwar karana mi bin shadin da nan ma tun te galam ka fele wula nyala da batu andam yaba parliament proceedings chana shukur be dola me mbuhanda karaba zan la pa ba chore pune dabi karar pantin ban wasal pana pune dabida zungo kabin shadin da nan ma ka songon yen yina te nungun da mai yamma ka mo nungun da mai yamma at the end of the day bo alna ka tian tin karati ba a fourth republic tin ji sa shelo gwamnati ni malandi parliament da bala ka tamala karango ma nguna malaika nan ka ta vote ma it's time ka to condemn bin sharan nan ma ni pa ya dia osayi abba ni sa ku kpɔŋɔ maa yɛba di tu ni paɣo o mi tila tun biri k'i galim mu di gbinni ko yɛra abu maa wali yɛri gbinni kan yɛla maa ni pa yaa diya o saa ye yi bo di zuɣu di tu ni ti kama ya ti kɔndɛm binshɛɣiri niŋ maa asan MP jilima la ni nya a constituency yɛ nyɛla ninvuɣu tuɣu zuɣa a paati ni ninvuɣu kara bɛni mi ka bi ti yihi a konko n zaŋ a chaŋ naa ti zari constituency mun maa zaani ngbagbar sungta nirba ngbagbar sungta tangbane ka chorenti am bahandele distuni gana num yinanti ka MP na ma bang num da num ban shama yum peta nyanga tundia Africa dunia za ne lehre gana shamla bazanga tan dalwa be bazang 2021 be 2020 sa'an la bahay wula katiyan nan ka yusung ma kar labna tazane wula katiyan no tinji sam chaabnya awa yar man supporter speaker bagun kadanyu ma yar supporter Joe Wise at the end ka video tutuni Ghana mala constitution ka parliament ma de zalkpana be kalala parliament is a house of its own rules bio ben shayi tikana ngoma tiyan zangla zalsmatum bondanin halka choretimi mun me chore parliament o sanyo nyala wula ka pumpun kara pilge drapum pilgame so hala mi di saba dima zo warko dima parliament mo pilgo
6 January ballot papers da piva guvi kango bongobe ka chorshanga me ka yeto akaba ballot boxes lo nyaba ni manu won kazal guradi so bin sha to non begin kazal gube diso the end the line yele so it's time ka Ghanaians ka take at MP ma banya ne ba tela parliament ne ba te gbagbar son tete ba tela parliament ne ba te sante demokratia ba MP sha bampun gare brazang la ba soju bon son kazan party go an son kale katangban ma chanto non to pa yum petere change kapta ka ta problema so I party piga a party ma malare interest katangban ma ande interest tangban ma nye first before a political party so ben sharan non deba yingoma jo wise o kayama bagun kayama MP ma za kayama as Ghanaians gula katiyan non mbo yusun mbo biasun yeto anwe ke tlan labna because yeba tinji sa shano depuis le moment maka ile bi konko kabe en vote ka ile bi konko yente parliament yela na bien yan kana kaze na vote ma so ti to bo malande sum te pumpungo nyango ngura ban fiabla tabay yare bon kurate di chwartin labe an joran parmi yan yam parliament ale bi chwartia da ban chwartia mo gurun chwartia this haya a MP kuna yin sumo mu aba but de yan ka te suba mu ti ce ka ban na parliament mar malazal pana tungban ma balla zalpana video ma bien abnya okpaga banyina cha video ma bien me bile ka ngombora kayamon ngombora nungla ngombora nungla ngo ti yen vision ti yen party son ti yen yazo kazal se diba mbait la no de campaign kan parliament ya nku bochore jimpa nan ti miso bon o pa sto po ga pa ay nyon dole zativa sur dala sur dala ra nye kat lam lango no ya solo nyum ya kom asur dala ay dole zativa nye katra tra nye yurlum pam da bang za sasan da ba bahana tanna ngo da bang nanam da wo zativa yurlum pam da kanata tapso katana te television station ma suna dorzo halzo tana ko pour kanbiar no pour yurlum shal benda wo to ma to to pour ya na yele domi dan ya na da tamna zalon kom karma jilma pam zo na ba pro zangbal na koda nzon lahbal tuko zana tete ngunda la hanya jima da mbolo te tulo pugo kuno sana ya na yel piaro ogbaza da be jima puno te pugo cheno sana te pugo ya na yel sana na yel katiam puhe ka pugo zo na yel pugo la machana mino pamba tapon po zangbal na tapor na yab gutana minu pambo mamang da beji ma puna na yab tamal da cham minu pamba yab changna num ko da tamna na pamba bam pahe kapo yal zol na yil warma chimba yal zol jamon dan te pahe yal zol wulana yal zol pamba bra zoya yal zol tonglana bazango da beji ma puna yab nya shana da biane chwadunyi na da biane kanvelan mino pamba ante pahe yab changna ne yab chwana yab parna da zan yab chwana zane kana jima pun nan banda pahma za satinin to yinda wuto yurlan shamma awalna lo minti yin kan yisambana tasahma ala hakana on the issue of nuisance taxes tax ma to ade poner kupi in perlana an yere to acha dukkane la taxes ma yala miya kay yala ye story shel mamma tan karma mbama yala ni nda boni esla shel nuisance tax ma ni be yele so a chanta ko tax yala it into government on kujini 18 different taxes ida ki introduce za pale be ki increase le kan yab jam fotin je on ti ko en kal tax ndam I jam fees and charges government fees and charges kat ku je zon yab jam fo I jam to will act ma pon tax charges fees mean charges the power over 29,200 government in their budget introduce about increase about 15%. So take your high school fees at the tertiary level, the empowerment. So you should join the tax be bomboye to mera yetem ni in kengila government from taxation to production. Come to kanakat money and tax in by pay. Me ye ne tenem bandana ye tax ye to. Ira yete. So there was something in Banlangia, tax yet to Abayara. I mean, you're 15 yet, and you're Janfo, MP cook ballon Benyarizan no one way. Katop Kavanta pa 15 anima. Kavan Karba will buy your 15 anima. MP money.
Nkukpe be ku vote ka nya ka MP ku ta kat no no ne nguru zor ka di yele o enzam yi beni diamde jamala amin yale kala ni ru bampa fitina nima ban yan liabga tutun bango constitution kat yara ya bora aje ami yar te lu adun gandu on yab jafo anya lu aduna yo o che kat ban nitin tamasaf nima tun voturo ma ta kakata yerma bo ta on samba pro tunya mi solo ami tu yinma na ya 0372095995 0372095995 katinya samba num polo gbano gbo jima den kabamala dem solo awile ni yabona ya jafo nam dem solo olu karga mbone to organizer olu karga to umda ya jafo champo akapwe ono president juma tapo chama samba o yema no bia kuma aka amo monitor la programme na barka na chama samba ni c'est pas NDP ya jafo you see payment which are il est une NDP c'est ka o ba dama ka o pa ti yo de o ti liga ya de pour que le bombo de ina ma ya jafo nam ya te wo pa mbe chambe na de na mo ma ni do ba pa ti ma de yara na go yar jafo ran kana ti be ya be shaw olu karga tuba puya ga pa gono nyotu la mum balna janda ba bolla tenta minti yina kawum amma shara ndi wiya pam na katten sungo ma zo yi bolse ya piana do me dalmana tra nya bolse katten se pam dem solo ngom bon ya abonna na to akamumbo akambu to umda chapo ka pashima ka kuno ka tebe yo tega no ndi se patran na chimbaza satma ka po awal la lo ka mam ka po initial and ma bi danju ta ibore ma majority the collateral bandar yom now i da se gapi empino to yom ne change so no atendant ki ma rap tamo wale to a certain ban woman aya elite woman to ayaba ni really burka ngatwa kan yo ka yo fargo katrambambe gana katle yo fargo awon to ku bukata zomma bi dangu ma sabe kace ili gwa ya to kapala ai demle na ko zo tan banno da tabu dum so to bona de aso yu tan barmo matana suhlala te gana tan banno tabu hala de adu yina tabu wala nyal balle tan bamu na on de dahanta lala Akambu, Salga North NDC Communication Officer. Hello. Jande, are you really abona? You know, Idris Vai, you have done for the Santa and the Idris Vai, shout. Idrisu Vai, shall be a Tonka woman, Damle. Tatumda. Umpurutala, I remember from the Baba Mini, that evening, Father Radio. I know CTP Duma. يتعامل ويلنا زاسا يبغى شعار يشمل هذا الأمور كلا كتيم حلوزنا دوزو ننزل يعني تبى لا تبي بلا تبى سام فاطمة ملا سامبا كبشي تملك فاطمة سامبا كبشي بوشا تمريض السحن سبب ده شلي شفت عنا زاسا كبدي بيمالمي زو دوشلن يتحسن منه ما بيبقى هو باتي لوني دكتور مالك دوزو مبروسني تلا دبان زاسني بيشافون بالبلا ناو بنشكن ناو بمالن كله دكتور يدي مبرو تامو Idrisu Vai to puya pa gushama opash PNC ko twasa terma pa CPP PNC na dem solo ayul ne ya abona yubona da gamio shebla mi ma wala kambo na zanzo kontra bonja okay Idrisu awawa to mbona mbona yuma mamno ne nguna ne mane ile bil mamna ne toyo ama te dam de ni shop de lo shop ko ko to nyangole kazone shoma kan yi sene la razanta nira kamilo ko to nyangu mangoya ama kunya jante jire kala yigo dan ko yenge ma to dan ta tele ka yer ma de pe kama la perma di de ni yen dame mande di an damo be ama tinira dan damba to sa be yer amir kama kam mi ameta kamale kama
to tin ma ka bo jere ka ku to nya ama ni ne to nya ti da ma so en bin ma nda no se ma rab no de jamuna ka de nyele to ta pa ka pa ampo central gonja yalma za te zanzo ko bolmana dem solo ngumbo no lordon carbon ayule no yakabon yawa ta jamba pa chajira kpanvo tumda so yo no kwa adman ikama la tene ndani ndo bana wona mi kaka tukae kwa amani jini yawa nitalo no te payment wa yema to no te yaku ama kabo shanje ka no ma yema wa kalese ije kala ma no ma nam dum mo ma za ta tinda ai kwa mo za ta le wo te kan an ta shi tin yo ma te le non te ya te ha ka ma te ene to zo te le ya kam nyama to so la ta pa ma to pa ba bu tu ya ti ma ta le tin le kam bi ta mo ma pa to ta ja ka te ko ko so na no ba pa pa she ma do di che kala ma ama to so la wa wo ma ti ye de she ma ti gere ba shele bo chajira to pa ka pa be la kpanvo cha ko bol se de ba i pa ka yafse jimane jande ayule ne yabonna hello dem solo di te majina bande bongo bambono katin smana den man nan lalama de dile yirme to zo di no yintum yo sahabiyala onde on wumtin yarma ka satna e dan bangba katin sinu ma katin mahar baharma dem solo ngombo no yabonna lan Muhammad Savilo tumda so ngwan ko daraja ko yarja ko na admaja ito asal ko ta bin no wa dal bi ta wo mun bu bora yarma ho don ni bi palle zo fato palle zo mo mal ya mun da lu fi acan palle zo amma dala mo ba ba ni ta mo wa ma bam ka jan zur ni gare bam malina dome ni ya cha mo ma ndali mi ya dinga dinin ka ai male larna tene ti so apun kala di ko din cham pa go tu ko de la cha ni jang no lo cha ni cham ka la ko ka bu ka jang la la dira ma na jang ko ha ka o ba jang ko bu ka ta ka ba pa ma ti to ka ko ni pale kale yi luru parce ata pletan la arlan ma lur ma kerba kabab je ban chen yel yel taban kan ko taban ni wal mbo wama savlo to po ga pa ummi ka tenza ko tijima ndor tem bien ngunya Mr Sharif NGO bien ka bolle jisam ni mano ko tumra Mr Sharif to pora ka pora yiteran afaharuna be kasalgo otumla bafa stock company industrial area lolozo afaharuna omno paaja na ma otoporia na onu na mikoni atandal kana wumji ngoma tabajini alzumma taryu na ganda moy ma zamba palan pala habata ma sahma ben saatete tapuru production team ma za yulbon ala san yu shawo jahan fona onu sontuma Allah bohamo yila katata swale ka kanata yilbe rap program wozo sing alike aitu katare ka jipin gahanda sing alike tule pinda ete dela moto palle ka on pede TV ka bago pin ma de friji sing alike. This is a talent reality show yo ashirta palle tamalngo ka ba yulbe zel pa so nazo yela pam makankana ta fama ba nda chala word di bakra kan so na labo duma ni le music awoso ma kan esi tuku